Tawa kaunti ya Nyandarua ndakena muno ni gukinya guku Kangari na maundu maria ndona guku Kangari ni magenia tondu nie ndurite njui ati bedroom ya Rigathi wa Gachagua ikoragwo ikuria gwitagwo Nyandarua. Riu ndona na inyuĩ ni murakena Rigathi wa Gachagua hakuhi mutukinyire mutigitie hanini gutukinyira ni murenda gututunya mutongoria witu witagwo Rigathi wa Gachagua tondu Nyandarua matumwendete mareke ngwire murenda kujira mwe hakuhi gutukinyira ati ni mutu mbere itu Muranga mbere itu no tukuona tugithianga uria tugithie nie vena bukwenda kunyihia ndeto ciakwa muno wa mbere ni undu ndacogotho ni andu aingi muno haha o mundu arugama akauga kaundu na no arenda gukindwara uguo ina kuhatika uguo wa mbere kwaria auma muriu auga ati ni ngwirwo ni methu uria kuhunjirio no ndamurora ndona tata na nyita kiugo muriu nie ni nyuma guku na ni thikiriirie kiugo na kihunjirio wega muno na twerwo ati kwina Ngai wa ihinda ringi na twerwo ta wigurire ucio ngi umwire ona njuire yenjwo ni kamera ringi niguo kuhunjirio gatigo kuhunjirio ndacoka ndaigua nake mheshimiwa Junyutu auga ati mena Meja Dong Senator wa Nyandarua ona nagakuya mauga Senator wa Nyandarua ni mwanake witu ni mwanake munini mwanake mwega no ni arakura muno ni undu wako wa kwenja nderu angenja nderu no atuike mundu munyithi hanini Senator Nyutu na ni uwi tigo kwenda kukithukiria ritwa hari timu ino itu itagwo Mlima Defense Forces ni hetwo wira wa uko ndigitugati na ngacoka ngaheo wira wa ukoragwo ndikanyumba karia gakoragwo haria iguru gakorora thu ikienda kuingira Mount Kenya riu inyuĩ muri andu a Mount Kenya ri mungiona mundu uria muigite haria muroragira itura kana ni riega kenja nderu ri mutikona mundu ucio nenda guthukia itura riu ni nginya turikirikia bara nigetha tugithie wega. Your Excellency ngwenda kunyihia miario muno ni kwario miario miingi miario miega ndaigua Meja Dong auga ati na ndukambe kumagara tondu utiri kuragia ngari ya guthie hau harendekana guthio gwiciria kwanyu Meja mutiri muragia ngari ngimauga uhoro wa kiama gutira kiama gwitu Nyandarua nyumite gwitu Nyandarua kuria ni nyumite ithuĩ twina ngari twina kiama tungitirwo hiki rucio no gukira na guthie kiama gitu gitagwo Rigathi wa Gachagua riu no uria angenda gugicenjia angigita kia ng'ombe no Rigathi wa Gachagua angigita kia mburi no Rigathi wa Gachagua angigita kia nguku no Rigathi wa Gachagua tondu ucio niwe kiama gitu mundu tukwenda gukania no kibeti ucio ugire akone kia ng'ombe gikerekere guo mukamo ucio niguo turenda nigetha tugakinyuaga iria nigetha tuthie wega. Miario ria yario ni atongoria haha ni miario miega na Meja Dong no auga ciugo njega muno uhoro wa quality ya atongoria twithurire ati mutongoria rucini aroka akamba akamuria mawoni uguo munyorokiria akimuria mawoni ati ni turenda guthii kuhitukia finance bill nigetha twikire igoti ria makorofia nigetha twikire igoti ria kuongerera NHIF nigetha twikire igoti inyu mukamwira uguo ti wega athie bunge akahitukia hwaini munene akameta kamera ndikusaina mundu ro uria akarugama akahura makofi rucio agoka rucini tene akaroka TV-ini agathie akauga Adani kuma riria the ombirwo ndie ndona kindu kiega ta Adani ndarora muhindi ucio ona ndiamenya muramumena niki na niguo mukuhie wega na niguo mwiro wega niguo na njuire njiru wega niguo mutungu wega muhindi ucio ni mundu mwega muno witagwo Adani na inyanya president akauga Adani ni mukora na ni muitu na ndagi mundu mwega o mubunge oro uria akarugama akamuhuria ruhi ona ko ni kurogwo hihi no nyone ni turathie uru muno makiria no undu uria ndeyuria Meja Dong andu aria maingatie Rigathi wa Gachagua bunge acio ri andu acio marahurire ruhi Adani ya hitukio ri andu acio mahurire ruhi president agagusaina finance bill ri president wa bururi uyu witagwo William Ruto angimera muthenya uria tuthiaga bunge to tuthiaga bunge Jumaine na Jumatano na Aramithi ati Jumatatu turithia tutari nguo no mathi na nguo kweli matikigukira mathi matari nguo tondu moyo munene auga ndakararagio no guo uga niguo kwagiriire no kuma nyumba utari nguo no gathie bunge tondu munene ndakararagio niguo kana tiguo uguo no nginya murore muno tugithura andu nigetha tuthure andu mathiete wega kia muico thengiu muno mheshimiwa Nyutu ni uratu representire wega muno makiria na ingienda kwira president wa bururi uyu aiko no athikiririe in the culture of the people from Mount Kenya kwa ile ceremony yote sisi kama watu wa Mount Kenya tunakuanga naye the most solemn ceremony that we ever have is a funeral
kwa mazishi watu wanakuanga na heshima, hata kama mtu anaambiwa amefanya kitu mbaya namna gani, watu wananyamaza, wanakusikiza, unasema maneno yako, unaenda nyumbani. Hata kama inashukiwa wewe ndio ulikataa kuangalia hii mtu mwenye amekufa mpaka akakufa, ikifika wakati ya mazishi tunakusikiza na unaenda nyumbani. Ukiona watu ya Mount Kenya wamefika mahali hawawezi sikiza hata ujumbe yako ya condolences, ujue mambo yako kabutu, mambo yako kuisha, mambo yako kuisha, na mambo yako kuisha na kuisha na kuisha kabisa. Lazima urudi step kama hata si 10 kama 20 ama 25 nyuma, uangalie ni wapi ndio ulipotelea, kwa sababu hiyo nguvu ambayo William Ruto anatumia ya kutoa Rigathi Gachagua kwa kiti, ya kutoa John Nyutu kwa kiti, ya kutoa Karungo Thang'wa kwa kiti, ya kutoa Senator Methu kwa kiti, hiyo nguvu hapana yake. Sisi ndio tulipigia yeye kura. Ninyi mwathurire William Ruto kati nyuma muthurire. Hinya uria wothe ari naguo, hiyo nguvu yote William Ruto ako naye ambayo anatumia kutukandamiza, sisi ndio tulimpatia. Na kama tuko na nguvu ya kupeana, na kama tuko na nguvu ya kupeana, na kama tuko na nguvu ya kupeana, na ile kiti sisi tulikuwa tunaangalia hapa Mount Kenya ni kiti moja, kiti ya Deputy President Rigathi Gachagua. Wakati ulichukua hiyo, hata ingine ukitaka chukua yote, ukitaka ya huyu chukua, ukitaka ya yule chukua, ukitaka ya yule chukua. Ile hatutakuachia ni ya watu ya kanisa. Watu ya kanisa kupigia kelele, wewe unasema hawajasoma. Siku ile ulikuwa naomba kura, ulikuwa unasema wamesoma. Sasa wakati umeingia pale ndani, hata mimi nimekubaliana na Mheshimiwa Nyutu. Ile maombi tulikuwa tunaomba ni kama mtu akiingia pale State House. Deputy President, wakati utakuwa rais, kwa sababu nimesikia maneno hapa utakuwa rais. Nimesikia kabisa utakuwa rais. Ni kama itabidi kwanza uhamie mahali nyingine. Hapana hiyo State House. Hiyo State House mtu akiingia mambo inachemuka, mambo inaharibika, mtu mwenye alikuwa naomba, mtu alikuwa ni Mkristo, mtu mpaka bibi yake ni evangelist, akifika hapo anaua ile watu yake wenye walimchagua. So ukiingia hapo kwanza kaa kidogo, siku kidogo, kaa huko Mathira, kaa hata Nyandarua, tafuta mahali nyingine, Ni kama mkoroni iko roho mbaya aliacha hapo ndani ya State House. Itabidi tubomoe tujenge State House nyingine mpya, ndio mambo yetu iende sawa sawa. Mimi sitaki niseme kuzidi hapo. Nataka niwashukuru sana kwa kuchagua hawa viongozi wazuri. Watu ya Mount Kenya hawa. Na ile sababu ilifanya mimi na Senator Karungo na Senator Murango na hawa wengine tuache kuchukua pesa ya kutoa Deputy President. Ni kwa sababu yeye mwenyewe angetaka pesa, hatungefika mahali tulifika. Hiyo pesa ya Adani angetaka kukatiwa kama imechukuliwa 9.2 billion. Angetaka bilioni 2 angenyang'anywa. Si angepatiwa yote bilioni 2 akae naye. Kama yeye mwenyewe amesema hawezi kuchukua pesa ili watu wetu wasiwe kwa shida. Sisi mbona tuchukue pesa? Na mwisho kabisa, especially kwa mimi na Senator Karungo Thang'wa. Watu wenye walituchagua kutoka Nyandarua na Kiambu, hakuna kitu mingi tuliwapatia, na sio kuwanyima, hatukuwa naye. Kama tungekuwa naye tungekuwa tumewapatia. Sasa kama sisi walituchagua kama hatuna pesa, mbona na sisi tuchukue pesa tuwauze watu wale ambao walituchagua kama hatuna pesa? Kwa hivyo sisi tutaendelea kuwatetea. Tutaendelea kushikilia mahali penye watu yetu ya region hii yetu wanaumizwa, tutaendelea kuongea ili watu wetu wakuwe sawa sawa. Mwisho kabisa, Your Excellency, uyumiririe muno tondu wa kaheti wa kairetu. Na tukanaga muno riria kurorete gukia. Na mukungi akorire mucemi. No cio rakubangira ukamwiraga ati wainaga ni eroragira. Na kirebu kia hiti kininagwo no hiti. Na o ithuĩ twari kuo. Na no ithuĩ twĩ kuo. Na no ithuĩ tugakorwo twĩ kuo, niguo kana tiguo? No uria tumagira thuraku o uria twanaumira no tukaumira ringi. Undu uria tutageka haria twarumirwo kara tutigacokia, tuguthio wega, twibangite mumiririe muno, mukiriririe muno, tondu mundu mwara turire ni rwa gwicutha na rwa gwicutha rutire ruo. Ntugukiririria matuko macio matigarite na matuko ni matimaingi muno, tondu miaka 3 timaingi. Umiririe muno wina andu na andu ayothe. Mundu uria ungienda kumeheria thutha waku, angienda njira huthu muno ya kumeheria thutha waku, no ethire jeshi iria cie hinya muno ciuke cimahure rithathio mundu yake tondu agikwa me muoyo ndi umwe wao, tugukorwo twi thutha waku na tugukorwo tugikunyitirira na tugukorwo tukwendete muno, na Ngai ni aguteithia muno, na ndukaigwe gikua ngoro na ndukaigwe kihinyirika ni undu urona umwe. Riu ni ona uria wikarite wega, uraingira haha andu magakena, aria muracindana nao ungienda kumenya we wi hega kumakira, mere maingire murango uria tuone kana no maingire. Ngai witu amurathime muno, na ni nikumwe ciringi 50,000 nigetha tunyitire wira wa Ngai amurathime. Thank you muno huri rai Senator Ziruhi. Senator Methu ni wariganirwo ni thimu emwe na ni watwira nyingi njega muno. President Ruto ni o siasa muno.
no 2027 nĩ akamenya rũĩ nĩ rũtwaraga mũthambĩri. Ĩyo noyo kũriganĩirwo. Nĩ akamenya rũĩ nĩ rũtwaraga kĩ? Ithuĩ twĩna Rigiji na nĩ tũramenya tũthiĩte gũthiĩ nĩ gũthiĩ ti gwĩka atĩa? Kĩama githĩ mũtiakĩigua kĩretwo Rigiji? Enda gũgĩkagũra agĩtue ũrĩa gũgĩta no kĩogi. Na koguo nĩ ngwenda Mheshimiwa Munyoro ngũcokerie kameme nĩgetha twĩtĩre mũthamaki witũ tondũ nĩ mũrabangĩte na atungatĩri aya ũtwĩtĩre mũthamaki nĩgetha oke arĩrie andũ ake. Ona niĩ no nguongerera 50,000 na cia seneta Mũrango nĩ andũmĩra kwoguo tũmacie 100,000 cia seneta Mũrango na ciakwa no kanamba tũgũkĩneo tondũ tũramenya kanamba nĩ karĩkũ. Asanteni sana, mũrathimwo mũno na mwanake ũyũ ndĩmwĩte mwanake, my brother ũyũ nĩ kĩheo Ngai aheanire kĩgumo. Thank you muno Senator. Haria on the right hena pay bill na ũngĩrora pay bill ĩyo menja nĩ ikĩtie igana rĩakwa rĩ pay bill-inĩ na ngwĩciria tũtinathiĩ ũru. Gwa kahinda gaka ngwenda tũrũgame na igũrũ twĩnogore tũhũre rũhĩ tũgĩkaribisha Deputy President. 1 tupige ile ya Nyayo. Haya, 2 3 karibu sana Your Excellency.